Klempep la ban ong baka skim belas ngi sispa sngi ni National Rural Employment Guarantee Act kebelawan ra haus nem aja kenai kolong ke Kmie jong gi skim ban penroi syak jeka Nongkyndong kani ke skim kelap nang keladul ya ki sinong kitau Nongkyndong kamtam ke lenti ki sengkeng kajing khu jing suba bat ki we ki jidon kampai ba hadin kan reus nem kenti menta ka soka pedeng kelapan kela Kyrteng no ya kani ke skim syak biksit Bharat Guarantee Furoska an Ajibika Mission Gramin ak aja pesan om tang kata kelapan keuru ya kesngi bela na kesispa sngi sya kesispa ausan sngi ha kesisnem ya kewe gelong yeng hanong kendong u jinas ketri ke BGP mikraya ba one kit bak optional ong bahakan ni ke skim ka sokra BGP ka penba bat penya ya lengka trikam jengka ulang ba mansua ki breu hanong kendong susna lenti sna kenro henry menta kiala bat penba gi doba ki skuru nologi we gi jidon kam ki badai bat ke imlang ka salang jong pai ba hakan ni skim ke jing bai pisa kan long kendai 10% na suka pedang bat 10% na suka jela kajing temu ka suka pedang kalong ban kentiu ya kroi kapal ha kinong kendong knang ban kenjo sikatong ban pelong ikari ke baroi lakiu bha house name aja sapo nyau kum kata ka bikchit Bharat Habede bat kanika an Thymmai ka bayami habede bat ki scheme bashi au mancha ngi shit pun ka job ka mo shis pas ngi te kladang shi mene kini ka parliament kala de pass ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005 kaba hakten pharing ka Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ngi bakadon kajing persang ban penskutu padba ba ya kani ka scheme sis paski la pandono. Henry kamlong kumta amde baka scheme sis paski kandono Henry menta ka scheme sis paski mde sho tang sis paski tamot nginyo no sis pa arpsanski. In fact kanwara kajing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ay kanika ya kanika scheme lembang kitu job cards tamo menta kilala banyo namta shispa arpsanski but the vipet ba menchwa ya kanika scheme lash pentrai betang namta kitu ki kamban menchusna kitu kilenti sikin pasrong nei hakani ka an ka batamai amsho ta menchusna srong nei la include iki other factors ru menta kalong pro developmental tamo kila menteri namta ki school kila menteri namta kino ki community infrastructure ban uplift ya tu ka jaka tu ti kaladon ka jingpan kala habe de baka funding pattern ru khanya menshwa hot ka baiting ka betan ka sarkar kmi nei menta namar ba ka judi rukom hi bakanu scheme ru bakanu katu ka jelaru ka deban dan ka jingpan baiting kalang te namta ka megalia juni namar bangi hap special category state tamo ka funding pattern ro kalong 90% ka sarkar kmi 4% ka sarkar jilla namta ki baitya bad ka baitre hi kalong ka ban ai jing mentoy ki ba te kanu ka attempt ban ong ban pensno tho baklahi ka de ga bam shisha bad limba jong phi gila patai ko bor hi nakalyang ka party ka ngikwa pensong tho ba kani ka scheme ka banora shibun ki jimentoy ya ki pat nang songsno ka ban warra ki bala ki bathmai no ka main objective hi ka phang hi ka long ba habangiya chaka takalti jong ka develop India la ni Viksit Bharat kani ka scheme shis ka scheme shis pa sanski no kani ka scheme shis pa sanski kan persang ban include lang kita ki AKA ki ban yarap ye tishnong lada kan scheme ka pentrai kam hak tushnong tam kumungi asnyo ba menchwa phi ha ba yende ba watershed management ka lani ka forest management kamlong inclusive re ha pa to scheme shispa ski ka menchwa hane kan ka scheme ba shispa san scheme ta watershed management ru lalong inclusive hangta tam kanu kushnong lada ka don ka proposal haba yende ba ka watershed management kalaban include kan scheme shis pa scheme but kanora jimentoy ya kitu kipat ba jong ka kusno
Abulan shoot, gibala kharo gidang dan Kyrteng hapo ka job ka. Kidang dan gibadro. There was lots of loopholes. Sementara kata kani ke mechanism ka Thymmai kan check lot kita tamot kanung dan shoot kanu loophole. Bakan dan kejing pernam kam bakla ya gani skip. The system was not effective. Tamot ka kajing escalate kato ki all scams which came in between kadena kada bakam dan ka effective mode. Menta everything will be digitalized and habaidi but ban pentrai kam ya ka kata ka syong ka mi jung hikam ada local level ke si sin hi baka kam kami kalau ada ka proposal in fact menta ngau kumanga omne mamenta even other relevant departments also ki schemes ki badi jong other relevant departments watershed management ne forest management lu kila banwan rung lemba ka schemes pa konsen singa thai ngin sepet kanang mi ski thai ka nda kala trai kam ba ngin sa kham so tho balada ka don kanu ka kajing juna hang ni ante naturally ki padba ki don ko hok bakin race